uthothe uwendi angathatha le mali ngoba ufuna ukuthi ubonke noMaron nabahlukane ngeke isenzeke lonto yabona ukwende ubuyahlushwa igrade kanti mhlawumbe bekuzoba ngcono bebe le mali bethe ukuthi xaxa uwendi ufika lapho uzongifuhlaka ngale mali esifubeni ungitshela ukuthi yena mina ngisiwe umama alright sefuna ngithatha advice kuyena ukuthi abantwana bami ngakhulisa kanjani mhlawumbe uqinisile uyayidinga lo advice ungitshela ukuthi uMaron ubeyivirgin wena wathatha umntombi bakhe sis Gabriel ingane manje kufanele beyisacrifice yezona ezenziwe wena yabona lobuya angathathi kahle nesekhanda do you realize into oyenzile kodwa le chaos oyiqalile uthi aweke ukuthi wenzeni ngali zama ukubheca mina ngicala ngalento ungayenzi leyo nto ngoba wena nowendi nahluleka uba abasali nabo omama baqotho